إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mangurip nu Allah ayat tanu na persumpatan sumanga bendingan tanu kumiangai ipus si sagiang ka iya kalalayaman tanwa uras say sesenggi tanwa makapantag sang ka iya weekly seminar tanu ay pepeguban tanu si iku wanda nga mga ilmu tanu di nasabut tanu si sagiang ka iya agama tanu agama Islam pepengnin tanu si iku Allah lalayon tanu niyan tupikan nagulalayon niyan peterangan sa mga puso tanu si iku di kapanaguntamani si sagiang ka iya kapasibuta dina kapepengenala si sagiang ka iya agama tanwa agama Islam. Si sagiang ka iya mapunto ka oras tanu nan ayay niya mapipikir tanwa beluin tanwa alam tanu udi na bendingan tanu sang ka iya sugadir ka tanwa may to oras na giang ka iya makapantag si iku al-qana' ay makna niyan na giang kutuwa kasusuat utaw si iku may to abagian ini bagiron wallahu ta'ala. Yang kaya dita no kapagintaw sang kaya dunia na giyang kaya uman isa na di inian benug na giyang kutuwa ando manai kabaluin yan makuan yan na giyang kutuwa piti barangan abaran dia sisa giyang kaya dunia. So ay makna niyan na uman isa na aya apu penaguntaman niyan na giyang kutuwa kakuwaan yan si iku piti mutamukan piti barangan apa tu mutamukan si sagiang kaya dunia. Umani isa na ayat ilan sesakuyaan na suka kawasaan si sagiang kaya dunia. Ugait na ayat itu kakawasaan si sagiang kaya dunia. Nagiang kutua kabalui utaw masusu atas sakanian si sagiang kutua bagian ini bagirun wallahu ta'ala. Yang kutua kababaluin ka sakanan na yang kutua ini bagir ka wallah may tu anta akamala na masusu atakaun masasarta ka pangin syukur si ikwallahu ta'ala nagyutui titua kawasa kana ba ayat titua kawasa nagyang kutua mialak miya kalangan sa aya makna niyan na patemutamukan udi nagyang kutua tigitanwa miya kuwanian sulangwan taman abaran dia si sagyang kaya dunia gianan isabab antun ini bana pada sa mga sifat bentugan mga tao pada sa mga sifat miyabantug siran mga tao na giyang kutua ay makna niyan na kasusuat si sa giyang kutua bagian apu na si ikwallahu ta'ala giyanan iswallahu ta'ala na miyabantug yan so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa ayam ini bentuk yan ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na giyang kutua kasusuat yan si sa giyang kutua bagian ini bagian wallah akipantag si sa giyang kaya dunia. Pitar wallahu ta'ala at tiyan naman ay wala tatamannaw ma faddala Allah bihi ba'dakum ala ba'd lirrijali nasibun mimma iktasabu walinnisa'i nasibun mimma iktasabna was'alullaha min fadlih innallaha kana bikulli syai'in alima. Pitur wallahu ta'ala tigian dini pendingan-dingana so kiapa kalabiya wallah usabadir kanu si iku sabad ada na abagian umanga mama akipantag kupinggel bakiran nagu ada na abagian umanga bai akipantag si iku pinggel bakiran na panganikan wallah si ikulimuian kamataan aswallah natatap asulangwan taman nakatawanian ini syukur katan wallah agiang kutua kapamangniatan wallah si sagiang kutua limuian ini syukur katan wallah so kapamangniatan ron si kumanga kakayaan yan si sagiang kaya dunia
Nagu ini siapa dia kata wagi yang kutua kan dengan tanu si iku kiapa kapel lebih wallah si iku sabar dia kata nu sabar. Ad nagi ina ayam maknanya nak kawasa ini, nagi ina pubriai, nagi ina mateng ka ini, biar kapel lebih untuk wallah. Na ubang kau tu ayam maknanya na antu ni banan dengan dah. Udina ubang kan dengan na agi yang kutua kawasa. Ayam maknanya na tiga asakan magunap antuna ibadah ubah kamu buka suwa agi ina kawasa giutip terunakan dengan ubah kau tung dengan na etika ubah kamu buaya kesua agi yang kaya kawasan ya kaya uge na ayam gulu lang kana pangan yang kakwallah ay begini ra agi yang kutua kakayanian ayam maknanya yang kutua mangalimu apu nasiik wallahu taala gianan isu pun katan wallah antuna sebab akini sapar katan wallah si sagi yang kutua di tanukan dengan na si ku kiapa kada lebih kiapa kapel lebih anian si ku mangori penian na ayat sabab na ad mada si ku manga pusutan wagi yang kutua kasih siga na gusuka titipua na yang kutua ayam maknani na kadengki kagia andin ika pada lemian si ku ginawangka ayam maknani na andin kandingan angkau sa ubang kabu mas sigiraw na ayat pinakaminus na ayat pula lagu isti sa pamikiran ka na anda manaya ikatipuang kaun anda manaya ikasigang kaun ayat apa malapan akibat saksi kupuso ka na giyang kutua ayat maknanya na siga si sagyang kutua salakor ka sabab si sagyang kutua kaya pakalbiyong wallahu ta'ala sirka na giyo tuy sabab akini saparn wallah si ikwaya maknanya na kandingan nasan na ayat ini syukur katan wallah na pang niyang kakwallah agi yang kutua limu iyan pang niyang kakwallah agi yang kutua mga kakayanian ka imbagir kau tu wallahu ta'ala sisa giyang kaya dunia imbagir kau tu wallahu ta'ala sisa giyang kaya dunia gitu sebab apitur wallahu ta'ala man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyibah wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Saat nanti Allah Ta'ala satau saat nanti mana isang galabak sama pia ada tu uri nabai asakanian nama paparati asakanian ku Allah Ta'ala wala nuhyiyannahu hayatan tayyibah napakapugu yang nami siran ating mana i wallah pakapugu yang nami siran sakaw yang amapia wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun nagu mbelasana misirandin imbelasami kirandin ati wallah subalasiran sabab ko lebih mapia aya maknani naping gululairan leni manuto aya ini rupasi wallah nagiang ko tu amirat dia aya maknani na piarat dia ni wallah nagu pinggululanian sumapia na ayat pitur wallahu ta'ala na sabab sagi ang kutua kiyang gululanian kumapia nagu giyang kutua kiyang paratianian si wallahu ta'ala na imbagirun wallah agi ang kutua kawiyag-wiyag sang kaya dunia amapia kawiyag-wiyag nagu imbagirun wallah agi ang kutua balas sabab sagi ang kutua pinggululanian amapia giyang kutua pinggululanian ayam maknanian na kamapia na si sagi ang kaya dunia. Gitu sebab asadin setau anggulaw lah sama pia sadin setau anggulabak sama pia na kegedamian sama pia akap pagintaw na ini mana ka ayat ini rupa wallah nang gulabak sama pia maka anggulabak sutau sama pia na kegedamian sama pia akap pagintaw sa giyang ke dunia kenapa ayat pitir wallah na sadin setau amakwan yang suka kawasan aku dunia sadin setau amakwan yang supiti barangan abaran dia sang kaya dunia napakapuguyag nami sama pe akawiyag-wiyag kenapa ginan ipitir wallah ka ayat pitir wallah na sadin setau melagid udatu anta kabay ang gilbak sama pia asakan yan napaparatian yan wallah na imbagay mikiran din ating mana wallah so kawiyag-wiyag amapia sang kaya dunia ngayon ni mana langun amiratiak wallah langun aming gilbak sama pia tinggal bagian semanga pipia
na aya makna niyan na magagdamian agiang kutwa kawyag-wyag amapia si sagiang ke dunia kapagintaw amapia si sagiang ke dunia di sekalian magintaw ada awida kalian di sekalian magintaw ada amatatagu as-sakit udi na panyakit si sagiang kutwa puso yan kagia sekalian na tetagumpi sekalian aya aarap niyan nagiang kutwa balas apa kapo nasik wallahu ta'ala na ilang apman alangun na tao ayap yang untarmanian na sudunia ayap yang aguntamanian na sudunia kaap ya pen makukuanian sulamuan abaran dia lamuan akakawasan na sa iku dunia na mapapenusakanian aawidakan dinun mabubelaga giyang kaya kapag awidakan sa giyang kaya dunia kepakai amiyakuanian sulamun utamu ku dunia na ayawida kalian na malas kanian utang kepakai alamun utamu na miyakuanian na sa iku dunia na uwid na aya awida kalian na ipagkalakian ubas sa kanian pamanakawi ipagkalakian ubas sa kanian matulis ipagkalakian ubas sa kanian aya maknanian na maransong lamun din ipagkalakian ipagkalakian ubad na sumiigun ipagkalakian ubad matutong sutamukian ipagkalakian ubas sa kanian madiskirasya dari mana to dinun kada sa awidakal udin yan nakapagintaw sang kaya dunia di mana pakakan sama kapipi apa kanangkan kaya mana niya na ayang gumoron na diabetes ayang gumoron na high blood lamun din na awida kalian siya kudin niya nakapagintaw sang kaya dunia ugid na amay kang gelebak sama pia na paratiyan niyan sa wallah na pakapugwiyugwigin sa kanyan wallah sama pia kawiyugwig si sagyang kaya dunia ginan susiro mo sa dunia kapag wida kal sa dunia na idapat ka waya makna niya na miyatimu ka sulangun utamok sa giyang kaya dunia nadang kami tunay agiang kutwa kabenaran Islam aya makna niya nadang kabagana agiang kutwa sekatian kung say tanong agiang kaya kabagay sa sekat ay say niya mala aya makna niya na obligado say niya mala apaliwat siya katanong kung di tanong kapagintaw sang kaya dunia say kung uriyan o kakwatan say kung mga limu wallahu ta'ala na idapat ka miyakwang kasutamo ku dunia lang din na awida akala ka sa giyang kaya dunia na iya pa naman kau makasalungan na mo ni amay ka din kay bagay agiyang kutwa ka benaron Islam na aya ako makasalungan amorina kesakatra ka agiyang kutwa diya kataka kesakatra ka agiyang kutwa kaya sukatang ka kutamok ka na kesakatra ka panagiyang kutwa aya mak na niya na kiyang gustuang ka kutamok ka ay pitro Nabi sallallahu alaihi wasallam natiga na lan tazula qadama abdin yawmal qiyamati hatta yus'ala an arba di din masagnat so palo mbela apalo uripan si saalungan amuri sa taman sa dinun mipakai sa iyang kaya patapakai sa napod sa iyang kaya patapakai sa nasutamo ka tamo ko uripan min ayna iktasabahu wa fima anfaqa anto na iyong kita kaya sukatan yan anda niyan pisusukat nagu anto na ipinggastuan yan anda niyan pinggasto anto na iyong kita kaya sukatan yan punsa halal anta ka punsa haram piribaan anta ka sutiyata mo na makaligtas karupman sa giyang kutwa kipagisya na ka o kita kaya sukatan ka kutamo ka na ayap man ay pagisya ka na anda ka pinggasto pinggastong ka kukandarmat pinggas tong ako mapia, pinggas tong ako masigit, pinggas tong ako madrasa. Anta kaya makna niyan na bangkad ng piyagilang, bangkad ng inusar ko kaya makna niyan nakapagisirap. Nagianan na ipagisir ka ng sisalungan mo. Nagianan aya patutar ka tanong, nasadin sa bagian tanong. Ini bagian ka tanong, wallahu ta'ala, na aya makna niyan na maswa at tanong. Kaya tangang bagian kaya bagian ka tanong, wallah. Na balwin tanwa ipangin syukur tanuk wallahu ta'ala na aya makna niyan na pagmanan man wallah giyang kutwali mo iyar katan la in syakartum la azidannakum ayat na mitrum na sudin wallahu ta'ala aamaya ti wallah ka manalamat takanu na pagmanumanang kurkan amay ka manalamat suripun wallah si kulimo ay ni bagirun wallahu ta'ala na pagmanumanan wallah agiyang kutwalimun wallahu ta'ala nilay ni mananan kana ba sip kilay ko kalatamo kasip kilay sa giyang kutwa
kaba beli utau ama sesuatu sakanian wayang maknanian na bagian ini begirun wallahu taala. So Ali radhiyallahu taala anhu Agus Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma na ayat terwiran na tigiran manai al hayatu tayyibah hiya al qanaah. Ayakun amiya kapia-pia akapagintaw si ku dunia nagyang kutua kasusuat utau kubagian ini begirun wallahu taala. Ginan imya kapia-pia akapagintaw sang kay dunia. Den naunaanan amapia akagedam utaw ayam ananian na di niya nakapagintaw ku dunia akababaluin yan ama susuat sa kanian kubagian ini begirun wallahu taala. Eleni man amay kagiang kutua tau na diskanian masuat sagiang kutua ini begirun wallah amberang-berang din na mapendingan-dingan yan na pembeli pensutau amali gitu. Antu na hindi niya nakapembeli amali gitu. Eleni man igira ayam ananian ada tamu kutau. Igira amay itu itamu kusutau amberang-berang aptirun yan. Usakan na tiga ni kewasa nagiang kaya seminar tanuna din na ba siya problema. Din na ba siya awidakan. Katawakan din nagiso ay mana niyan nagasto niyo. Giya imang akatiro pobre. Ugid na andin ni kibigin wallah sagiang kutua kakawasaan. Kewasa sa kanyan na ibigin wallah giyang kutua tamok na pakaligid sa kanyan. Inun tabu tabiya inun tabu sutaw ay ni kalim wallah. Inun di pakaligid. Amay ka makakuas kanyan sa 10,000. Na miyatimu yan agiyang kutua 10,000. Na amay ka mapikirian at tigin nagyang kaya pirakakan nang gusto ako ron si ikulalang wallah na kumas kanyan o syaitan na pumudiukan sa kanyan o syaitan pemwas-wasan sa kanyan o syaitan na eptiron o syaitan na tigin nagyang na nasa 10,000 ka nagupo nakalabay ti sa apya magato sebu udi na sawatimu na miya pukas o kababaloy niya na 10,000 na pagiw ka at tigin mana ya ayaw mo pirakan na dami sampay sa 10,000 na kagda ka mamusa ginawang ka upang makakalabat ya giyang kaya 10,000 siya piya mamagatos mo na miya da ko kababali niya na 10,000 kaya nabatan giyo tuip kabaloy so tao amalay na nga kung di niya nakapagintaw sang kaya dunia pagkabaloy so tao amaligit kung di niya nakapagintaw sang kaya dunia na ayat itu amapya akapagintaw kapag wiyugwig sa giyang kaya dunia na sa din siya inibigay ka wallah abagiyan sang kaya dunia na kailangan amasusuat akaw kailangan amasusuat akaw ubang ka di mana ubang ka ayamanan yan na langaga at languan at tao amiyakwan yan so kakawasan ko dunia kamata na kamalaklak ka kilaklakan ubang ka ketida agi ang kutwa tao amaw unad wayang anan yan na kapanginta mo sa iyang kaya dunia ka kebinasakan pinakaminos na kelipatan ka suagamang ka pinakaminos na kelipatan ka sukabnar ka wallahu ta'ala na miya binasa karon na iya pinakaminos na lang din na pangilay na kasaukit o di ka makaukit sa haram na lang din na pangilay na ka asar mo ka maraw ta kasi ito na o di ka tumanggulaw na ayap man na pangilay na kasaukit na ando man ay katipuang kaon kapi di kami kawas sa ibarat na importante na makaperpangkan ginan man ni masusuayan na ginan andin ni kasuatu tau si sagyang kutwa bagian yan kudi niya nakapagintaw sang kaya dunia na mata na miyagdam yan agyang kutwa mapya kapagintaw sang kaya dunia. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nakanaw sa kanya nakawasa miyagintaw sa kanya na dunia asisis kanya panakudalam at yan iinaiyan na miya wapat siya mayan na inimbuata sa kanya mani inaiyan na dama kapirawlan na miya wapat man si inaiyan na miya tagikul sa kanya manwamayan na dato aso Abdul Muttalib na dapman makapiraragun miya wapat man suwamayan na dato na miya tagikul sa kanya manubapayan aso Abu Talib na dapman makapiraragun na miya wapat man suwamayan na niyan na bapayan deni man ito tunga na yung tuwa kapagintaw ayama na niyan na doon na unaan yan ako anto na iba na margo na kapagintaw sang kaya dunia na minsan panagiuto na miyaban tugruo wallah so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabab ko kababaloy niyan sa kanyan na ayama na niyan na masusuat sa kanyan sa giyang kutabagi na ini bagayron wallahu ta'ala kesagadan at talugawi na din na kailay abal sa ikwalay Rasulullah pagkasagadan
adulan nada kile abel si kuaya maknanya nawalai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka ayam abka kaniran na di makasudi ucuiga usukurma abka kaniran 2 bulan nada ke ta'miran ayam maknanya naruti da ke ta'miran ayam maknanya nabegas da ke ta'miran antuna ibana panganangkan amah kaliuliu si kurma agucuig nilai mana tu na minsan panagi tu na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na sasalamatan yan tu ayam maknanya na masuk suat sakanian si sagiang kota betad adini nakapagin to dunia apa bakal lepas sakanian kuman si kumanga sahabah namia Aisyah alungan nasiran na si sagiang kota di iran nakam ayam maknanya nakapangalot kadi siran kempo di siran baksul si kuaya maknanya nakaptidawa na si sagiang kota di iran nakapangalot namanya kapiragawin ada akakan taman sami lebih taatianiran si sagi yang kotwadiran akan gelebak na ayat minggu law mga sahaba namanya ni musinan sa atong nagagagot taniran sa tianiran kaan dipikili Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ubah siran pekur andi pikili Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ubah melalapit aging kotwa tianiran nabatir Rasulullah ayam ananian atarkenu ka antuna ibana pekur kan ibkayairan agi ang kutwa kapkili ako mga tiyaniran agi kalalapit namia kay sa alungan na adna sa katawa mama agi ang kutwa sa katawa mama na pwede ko mga sahaba ayaw mga niyan na masisiringan niyan agi ang kutwa di pangalutan o Rasulullah di peksulan o Rasulullah agun sa mga sahaba namia kay ginawa agi ang kutwa mama si ikikarumanian at tigina giyang kaya sa timana kambing ita na sumbeliin ta na ipaganatak Rasulullah kami yang kapiran gawin ada siran makakan ayah buat dia di mapagitus naig na si sagi yang kutwa masa na miya kagira wagi yang kutwa karuma agi yang kutwa sakata mama tiginawai sumbeliin ta agi yang kaya ada warwaruna akambing ayah mana niya napagtip na akambing na sumbeliran na kaya masumbeliran ini panininda nagi yang kutwa karumanian na kaya manoko na Jigian ki karomanian na sumuing ka Rasulullah sung kasagian kana na mga mama na ubay ka Rasulullah na tungangka kriyang ka jigian Rasulullah na tiruang kau na sumusawalay ka anian maka nagian kaya ipuga na taon ubang ka jigian pakatokawa agian kana na mga pedian kaya mana niya na dipagitung agian kaya ipuga na taon na kaya lumalakaw agian kutuwa mama na siya niyan sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na kaya mo man niyan sa Rasulullah na kiri niyan na tigin na hey Rasulullah na kau tuwa tigin na miyan ininda na tigin na si Mrs. na ipuga na miraka na sungka tigin na doon sa walay ka ang kamakambagir na makambagir ka na doon na kaya kaya galbag ka so kaya nagarong Rasulullah na miya kapiya ginawa niyan na tuminin digi sa Rasulullah na tiyawagin sa mga sahabat tigina kata tigin sa pagarinyo ayaw maana niya na sepatan tanunian ayaw maana na paganaan tanunian na taragin niyo pa siya agyan kanan agal bagi ukamani kat tanuron ayaw maana niya na tarimaan tanuag yan kaya sapatar kat tanuag yan kaya pagaritan nasukya negara wagi yang kultua mama apa di mga sahabat na miya kawida kalian kaya pitur ni karumanian na tigyan na ayaw akri na ka na sa Rasulullah kadi pag ito nagyang kaya panganang ka nakagya makri niya sa Rasulullah na tig Rasulullah giyang kaya pagarin niyo na inimbitar tanong niya na sepatan tanong niya pakakan tanong niya inong kari miya kapira gawin na dagakan na suyun sukya na gayran ng saad na paganakiran umani sana miya baya-baya ini targida na giyang kutwa galabakiran mitimu-timu siran mitundug-tundug siran sumiyong siran si giyang kutwa walay kaya sumsiran sa giyang kutwa walay na giyang kaya mambu miyang imbitar na makawida kalian tigin na miya patay ako at tigin ni Mrs. Kaya pitiru yan na ayaw mo paganaan na sa Rasulullah na mitundug-tundug siran sumiyong siran sa giyang kutwa walay agiyang kutwa yan niyan na sa kataw mama na kaya sumsiran nun na giyang kaya mambu mama na makawid na kalian na kadini ang katawan wanto na inuwan yan nakikaruman yan at tigin na miya patay ako at tigin ni Mrs. Kalangon sila na ipakaw ma na ay mana niya na piya kaya pa na ko Rasulullah uba bikiran pag natagi ang kaya pang nanamiya kay ito nakagi ay mana niya na pakaw ma sa Rasulullah agun sa mga sahaba mga pediin namiya lang kaw mamu ay mana niya na karumagi ang kaya mama
Agian kaya pa kauma Rasulullah mianang kau ni na tutunduk sira na langun sira pa kauma tigagian ko to abubaya misu beri ni tinggi nama maaf pembedengan api terwa kan na yabu kri ni na Rasulullah na bani ni kiri langun na kaya mama antu na ni Indo aku Rasulullah tinggi mana ni ame kamu mani na kaya pangan nang na miya itu anda mani kapag tung yang kiran na kaya ma kauma siran ama na taging kaya dulang ay pegan aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam miya kasul mambu yang kaya mama sigi karumanian na tinggi na semua si iman miya kau na sumiyong mo na yang kaya mama na tinggi na inu tinggi na pitir wa karaka ay apa kasu mo na kasi na Rasulullah na inu kay ni pagimbita na lang mo na yang kaya maka pediin na tinggi yang ko tua mama agi mana tinggi na vida kalakan kadi yung katawan na tinggi wanto na isumbaga karaka api tirwa kana tingin man isi ku Rasulullah na ini tumakan umpan asung kasawalay kaya mana ni na adna ipaga na miraka na bad na tingin tuminindig na ini bitari sulang ng mga sahaba na tinginan to na isugan ta ay mana niyan na dipag tunagi kaya ipaga na takiran na tiyo giyang kotwa mama ay natang takiran din kaya mana niyan na sadin sa ini tunda niyang kiran na ina natakiran agiyang kotwa panganangkan na aya din na amin bagi-bagi unna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na kau tua mitu ungkiran langun na langun sirang panmiyusun leni mano to baad na pakasagad na tanong aya mana niya nasusaka may ito tanong na ipaga na tanong siku salakaw na katanong abadi sa katanong imakakiki ng lanon naginan ibtadu mga sahaba wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa siran na mapapakaadi nilan agi naweran api apan siran na kailangan niran agi ang kutwa ay makna niyan na ipagadi dilan si kung ginaweran pagino na niran isiran na ay makna niyan na giyang kutwa kailangan niran na mibagiran si kung salakaw kiran api apan siran na makikinanglan niran ito na siran na aya kadaklang kiran na mga pobre na ayaw tua sabab nakagi siran na masuswata siran si sagiyang kutwa bagi na ini bagi kiran wallahu ta'ala kada kalana ko mga sahaba napapakalepas tuminda kada kalana ko mga sahaba na ayamana niya napipira gawin na daakil yung kaabala si sagiyang kutwa waliran na minsan panagiyuto na doon tumakabalambad si kusimberan ak wallah aya sabab nakagi tatarima aniran agyutoy dumada itikiran tatarima aniran agyutoy bagi aniran ini bagi kiran wallah nakagi agyutoy ini bagi kiran wallah na masusuat siran si sagiyang kutwa betadiran eleni man to agiyang kutwa betadiran tanto siran akapapasangan adna semua niran na pagpakalalag siran basiran bukan na kepasangan siran kuku niran akuniran na masusuat siran si sagiyang kutwa betadiran sira katano na pagpakakantan da ketong nakatano abam iya kalepas kuman kay no pa makalepas kuman nakapiti buba yan nadiken da ketong nakatano iba yamanan yan na ketong nakaiba si kusalungan na basiran ni pakatong sa kanilan na kusalungan da ketong nakatano na minsan pa nagito na di kunsaran sa manusia ay yamanan yan na di pun di makakeminan di pun dimakan dingan-dingan di pun kesuat sagiyang kutwa kakanian madi di pun nakaadnap kakanaka nasi kumasa mga sahabat radhiyallahu ta'ala anhum nasiran na pupakakan siran na untungan makakan siran sama kay sa sikot talugobi untungan sa ema na niyan na pupakakan siran sama piapangan na siko ema na niyan na pirawlan eleni man ito miya kay salungan na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na miya kaumas kaniyan sa walay mililika sa ayamanan niya na kudin na da miyaw maniyan ako kaniyan miluluba si kusunda walay ubaad na ketong niyan na kakaniyan na ini siya niyan sukaruman niya na tingin na badid na kakan na tingin na da na tingin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masama nuto tingin na pupusa ko leling manuto na hidapat yung saging kaya betadtan makaumas sumama na udah ke kanan na ya makna niyan na langu na kasangkapan na miyaman na rin di sa lupa di keminan di pakasabar da dalawa kanaliku juga di emak na niyan na pengawiagan kenapa tanu di emak na niyan na peluba sulim wallah ugin
na kailangan na giyang kutwa bagian ini bagi katan wallah na makna niya na masusuatan mo giyo tu sabab amia panutul ci ku hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amia panutul Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu atigin manai mata natigin Nabi sallallahu alaihi wasallam na pitruyan laisal ghina an kasratil arad walakinnal ghina ghina an-nafs. Kenapa tingin ubaya kekawasaan na sukada kali ibaran dia. Lain mana ya dia kayak kata Rasulullah. Kenapa tingin ubaya kekawasaan na sukada kali ibaran dia. Walakinnal ghina ghina an-nafs. Ugida tigu Rasulullah na ayat tingin na kekawasaan lagi yang kutwa di kapakap kinanglan uginawa. Ayat makna niyan na suginawa na pepekakan sutau na kenapa penubaan na kailangan niya na penuh. Agi yang kutwa ka pepekakan yan na ayat makna niyan na masusuat sa kanyan din. Giyo tukon ititua kawasa. Kenapa ayat kawasa agi yang kaya miya kada-kada kali tamu kambura-bura ngabidakan yan. Ayat titua kawasan lagi yang kutwa asar ka pepekakan na ayat makna niyan na dinda wida kalian. Sasalamatan yan wallahu ta'ala sa yang kutwa bagian yan. Gina ni titua kawasan. Ya lain man lagi yang kaya mga ustad aditan isudiin. Ati kita nwa makan man dipakapeng adi watak na ya kagi makala na ebu keswa yan na karawati bu ebu mapembagi ni na karawati bu na wadna matay na wadna marigu yan na gitu pa nakamakakwa pirak wadna makawing yan na gitu pa nakamakakwa pirak ano mo na iti gini kapakapeng adi kurong tumatingin so kapag iskwila kaya mananian na makapasad sa kaniyan na miyakakwa sa sukay niyan may bulwe engineer na pira puno isukay nilai ni mana nan? Na ini yang kaalangon ustad dari tanu di pagi tuiton. Aba mana isukay? Bata dila burung si sabukid. Ha? Agi nga si sala darpatan wa ina. Aya mana niyan na alhamdulillah agi nga mayor tano. Napsukay niyan sa mga guru. Nasi man sabukid aya buat sukay mga ustad na pinaka malaon sa sangibu. Nagiyang kutwa sangibu na masasalamat yan. Sangibu Pagkano tamun sa ayama na niya na pira ka kilwa margas, agu siya ka kilwa tambun. Napakun sa kaniyan na ayama na niya na da awida kalian. Pakun sa kaniyan na pupakakan piya-piya na da mapipikirian na awida kan. Na ila nga alamu na pasukayan na miya makalalay sukay. Kagiyang kutwa sukay niyan na da niya panamadawat na miya nga nabidan sa utang. Nagiyang kaya ayama na niya na ayaw bugal bagyan nakapamangdo. Ani tanu pun dipagi tu itu nak ustad asasan gibu sukay. Nada banian awidakan. Da utangian. Miyo mo naging kutwa sukay niyan. Na ini pamukunian, ini pamasanian sa timos, ini pamasanian sa kapi, ini pamasanian sa emanan niyan na sedaian, linuyan. Napaken sa kanya naman pipia-pia ginawa niya nakada banian utang. Naging kaya implian na miya lang alon. Emanan niya na pasukayan sa kanyan. Na untungan o ayaw mo abkakwan yan o kusaulan na 2,000 kagi asong padeng ko ayaw manin na sukay niya na tibi din salon mana ayaw wida akal kato nakasopira ragun na gubong makatipi di salon na makatipi di paman salon na pagilong paman na utang paman di na ni masusuayan gitu na ayaw sabab po ito na kagi giyang kutwa ayaw na niyan na di tano ka susuat si sagiyang kutwa limu wallah ini begini rakatan may ito abagian ini bagi rakatan Allah. Na upama ka masusuat tanurun na mata anak kegedam tanu sumapi akapagintaw si sagian kenya. Na ayamala na ayama ananian na api antu na ay pupumangibangan rakatan wa awida akan na ditan to dito ipenderasag mga akan tanu. Ay sabab na kagi masusuat tanu si sagian kutwa ini bagi rakatan Allah abagian si sagian kenya. Nagian an isabab Miapa nutul pensiku hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peter Nabi sallallahu alaihi wasallam tigin mana ininya dipanutulan si Abu Dzar. Tigina ya Abu Dzar atara kasratal mali huwal ghina. Hayat tigina Abu Dzar. Bayat tigina ila nakaun na sukala tamok na gitu kakawasan. Natigo Abu Dzar away. Naam ya Rasulullah. Wa yatigin hey Rasulullah. Na piteruk man Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
fatara qillatal mali huwal faqr. Bayat tigin nakapili kau na tigin na sukay tu atamo ko nagitui ka po pobre. Natigip man o Abu Zar'a, way, naam ya Rasulullah. Way tigin hi Rasulullah. Natigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal ghina al-qalb wal faqru faqrul qalb. Ayat tigin na titua ka kawasaan. Nagyang kotwa tigin na akawasay puso. Gitu tigin ni titua kawasa. Ayat tigin na titua ka kawasaan na suka babali o puso akawasa. Nagu ayat tigin na titua tigin na pobre nagyang kotwa pobre puso. Gina ni titua tigin na pobre. Nilai ni mana nan? Agian kanan akin irupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko kawasan sa giang ke dunia. Ayat itu kawasan sa giang ke dunia nagiang kotwa kababali o puso akawasa. Ayat teru na puso akawasa nagiang kotwa lalayon mangingin syukur ko betadian ko dunia. Lalayon mangingin syukur ko bagian ay di bagian wallah si sa giang ke dunia. Gina ni titu akawasa. Miyakwan yan subagian yan ako dunia. Malagi dumala anta kami itu na mangingin syukur. Kenapa ayah kawasan nagiang kotwa ya makna niya naman ay tamo kaya kawasan nagiang kotwa kawasay puso. Na ayah mana titu pubri nagiang kotwa pubri puso. Na ayah pubri puso nagiang kotwa miyak kuasa sanggibu na tingin na ububu miya 2,000. Maka kuasa 10,000 na ububu tingin miya 20. Di na yung makna niya na kunsaran. Ayah bu apakah penuh saya ikut nengah manusia nagiang kotwa katong kupian na saya ikut lupa. Nanti ni katong kopian ko lupa ayam maknanya nama kamasya nagiang kotwa lupa na miteman so kawiya wig sa giang ke dunia. Api apa lagi mialangan tan supaya mutamu kana sa giang ke dunia. Namataan auditan orang upama magay. Si ikulalang ko Allah. Auditan bu ibagay agiang kotwa ka benar mo Islam. Namatana ayam mapambagian tan orang na pito lapis ading dinis. Aku giang kotwa ya makna niya na mapenggestutan si ko ya makna ni nakikuburan deketan. Nasi penagi udang kapan nakapa kataling masalungan na morina belakan jawalay ka si ku surga. Belakan jawalay ka si ku surga. Si udang kapan nakaga nanti si giang ke dunia. Giang ke dunia na ya makna niya na ditanu saya begitu. Kenapa tanu saya ketatap sa giang ke dunia? Nakagi ditanu ketatap sa giang ke dunia. Na nambah letan usa ayam maknanya na darpatan watatap si salungan nak muri. Miapa nutul penciku hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apitru Rasulullah atigina mana? Qad aflaha man aslam wa ruziqa kafafa wa qanna'ahu Allah bima atahu. Sabenar atigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ami tegum piaso tau ami ag Islam. Sabenar atigu Rasulullah ami tegum piasu tau ami ag Islam waruzika kafafa nagumi tegum pia tigen su tau aki abagan sa rizki ami akati ako pun ema nani nagiang kotwa rizki ini bagian wallah nakiasok udanun dinuto ema nani nakiasok udanun dinuto kenapa miyak ako pamasapirang natigina ububu kigi nakiamanan ginan mani masusuayan. Wa qanna'ahu Allah bima atahu. Nagu miyay kana sa kanian wallahu ini beginian. Ay maknanya na miya suat sa kanian. Ini beginian wallahu taala. Ginan kon imitugumpiya. Agian kana na tao abigan wallah na miyay kana sa kanian. Ay maknanya na miya suat sa kanian si sagian ko ini beginian wallahu taala. Ginan ay maknanya na antu ni bana katugum pia si sagiang ke dunia agiang kanan kakebalui tanu mga tao kakebalui tanu mga tao ay maknanya na masuswat tanu siku ini begira ketan wallah alimo nagu giang kotwa ini begira ketan wallah Allah rizki na ay maknanya na makatiti ko po di tanu kapagintaw sang ke dunia ay asugo na ketanu Islam ay asugo na ketanu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nagiang kotwa ayama ananian na kaile tanu si kuparateya kukapuruantan ayama ananian na so parateya kasanggila na aya pagilay tanu na antay una antano kuparateya nagiuti pagimititan tan giuti pagilentan si man ako kakawasaan na aya pagilay tanu na antay kabubaan tan
Andi ni kailetan ko kabubaan tanong na maka pengin syukur tanong wallah kaya makna niyan na dar katanu bagian wallah agiang kotwa lagi du betad agiang kotwa kabubaan tanong gianan isa bapa pitur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atigina unzuru ila man asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum fahuwa ajdaru an la tazdaru ni'matallah. Pitur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atigina ilayani watigian suqabubaaniu ilayani watigian suqabubaaniu wala tanzuru ila man huwa fawqakum na ubani watig wallah atig Rasulullah ilaya so taw akapuruaniu atig man Rasulullah fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallah aginan atig Rasulullah minus adini ukapeg kepa kulim wallah taala dini ukapeg kepa kulim wallah anden ni kailetano si ku kabubaan tanu na kepikir tanu sa ginawa tanu amalabis alimurakan wallah malabis ayam adanian na alimurakan wallah ada ni akan bugan agi yang kaya betad agi yang kaya kabubaan aku nagupu umpama na iletan lagi yang kutua kapuruan tanu na aya pengilehan tanu saukit na ande manay katipuatan aya pengilehan tanu saukit na ande manay karpangatan napakala agi yang kutua nga napakala agi yang kutua inam sa agi yang kaya dunia na kelipatan tanu swalungan tanu amuri kelipatan tanu swalungan tanu amuri na gianan isabab miyak isalungan na so Fatima radhiyallahu taala anha awata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabigan yan su Rasulullah sa sagepik aruti nakagi ibigay niyan ako Rasulullah agiang ko sagepik aruti nakinwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam natunay pitur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam natigina hadha awwalu ta'amin akalahu abuka min salasati ayyam dia iya tigini pagam paganay apangan nangkan akakan yang makasih ku tendiu miya katalugoy. Dari mana tu? So Fatimah nabigan yan sapaan sagepik apaan su Rasulullah na aya pernah pitiru Rasulullah ama Fatimah na tigin agiang kaya ini begin karakan apangan namkan giang kaya ini begin karakan na tigin mana sagepik arote nagi iya tigini pagam paganay akakan yang maka apangan nangkan siku tendiu miya katalugoy. Banyak kesagidan katan mami katalugoy na din makatam sa panganan nasi ko masaw Rasulullah naya makna niya nakiya sagidan niya talugoy na da amiyakan niya aruti agi uti panganan kaniran aya buka kaniran na aya makna niya na kurma agwe makna niya na ig sira katan dari ketanwanan manggulula aya pernah kadang katan na sosial kaumaan sarili sa NP na diniyakan kabugan ta pernah tingin sa panganan na dikakan dari mana tu? Maka sosial. Sisa yang keadaan patanurun. Na api yang kotwa ayah mana niya na may tu isukatan. Nabakan sa sinanduming. Ayah kenian na pinakaminus na princess biya. Ginan ikenian. At sige na kena sa sinanduming isina sa susuna apa gintaw. Dari mana tu? Mangala po ni pantong. Mangala po ni pantong. Nasi kumasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na pagpakalepas sila na kuman. Pagpakalepas sila na yung makna niyan na kuman ako di na nakapagintaw si sagiyang kaya dunia. Giyanan pagpanalamat tanong wallah kasakat tanong na bubugan tanong wallah sa ayam makna niyan na pagper. Adam pa na ibubugan na tanong wallah ayam makna niyan na limu apun si wallahu ta'ala. Adi itanong mipagintaw mipaguyog si sagiyang kaya dunia. So Nabi sallallahu alaihi wasallam na miyakay salungan na ipupengusiat yan agian kaya kasusuat ako limu wallah kasusuat ako bigyan ini bigi wallah agugian ko to akapagintaw amakatitiyo ko Bitiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siku Abu Hurairah tigina ya Aba Hurairah kun wari'an takun a'badan nas wa kun qani'an takun askaran nas. Mbadu ika atiku Rasulullah ko Abu Hurairah. Semasa Abu Hurairah na dadnaw na niya na pubrisi ko mga sahabat. Kaya kapag kabubalingan si Iko Masairan si sa Madinah
na ibarat na gi kay gi ina Masjid Nabawi na bud maka sa sampi sa kilid da Masjid Nabawi. So Abu Hurairah gitu ema nanian na bubalingan yan padana na ko mga publisi ko mga sahabat amiya kay sa lunga adna sa kataw ko mga sahabat tige na kagi pitir Rasulullah so Rasulullah na apinggulolan yan si sa Madina na piya ka pagari yan sa mga muhajir ug sa mga ansar na ay pagapagarian yan sila adna sa kataw mama at tige na ko Abu Hurairah tige na Abu Hurairah na sa katay pagariya ema nanian na pagariya ta sa Islam na tigo Abu Hurairah ino katawan ko anto na ititua ka pagariya na tige na di ang katawan na tige nanto na tige ni titua ka pagariya na tige na aya titua ka pagariya na suat tige so tamo ka na tamo ka kan na so tamo ka kan na tamo ka na sukian ko niya kiyo to nakagi so Abu Hurairah na pubri des kanini tige na kelapis ako katian na tamo ka kan na sa da tamo ka lain man to pwede kumanga pubri so Abu Hurairah si sagyang kuto masani minsan pa nigiyo to na masuswaswat sa kanya kubita diyo ngayon igirakan sa kanyan na ino sa kanyan man kebet sa Abu Hurairah ay manaptiro na Hurairah na may ito abadong na piya ka ama uno Rasulullah sa Hurairah ama imay ito abadong anto na isabap na aya sabap po to na aya betad Abu Hurairah na mapasangi kapangayam sa may ito abadong Giang ko to akimunian na malasay nga nalalayo niya no to aayaman sa bedung adino na ayaman na niya na kebelag na igiraakan na di sa kaniyan din nakuman sa taman sa dimo sugagi mo tamay to bedung yan na may kamakala giang ko to bedung pakawunot niyan uri na kukuha niyan makala makaswa susugat na buga niyan na kupman sa may to bedung na ini ang panayaman gitu betadi nelayan man pubri sa kaniyan na pubri na di sekanian din na kuman tama sa di mo sugagi mo tama ito abdong sira katanong na kesukartan ko sa bedung tawalaitan ano man hindi niya nakapakapaman ko bupi kan tanong na suago o pa makapakan tanong piya na man niyan na kapakay man na malaya matan na kayo naman nakakulam yan ame ka ayam na niyan na pangakan nakanagiyang ko to di ka kan ko pangan na yan ka bunupukikan leni man to na so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na miya kay siya nga na pagpangusyatan yan so Abu Hurairah tigin na ya Abu Hurairah kun wari'an takun a'badan nas menuhi ka tigin na masanggila sa dusa kakebenuhi ka an lebih berasimba ke mga tao andun ni kabenuhi ka an masanggila sama itu mala dusa na kebenuhi ka ayam na niya na dendaw na niya na berasimba ke mga tao wa kun qani'an Nagum beli ka atiku Rasulullah ama sesuatu ko bagian ini bagi ka wallah takun askaran nas ka kebeli ka lebih masalamatan ke mga tao andin ni mabali ka ayam ananian na antune ni bana masusuata ka ko bagian ini bagi ka wallah na masalamatan kasih wallah andin ni adna mi bagi ka alimo Apu ni si wallah na miya gido ka alhamdulillah adam pa na minima ali murakan wallahu taala gupo man ayamana niya na di ka masusuat uli murka wallah na ayamana niya na mapasang kay kapamanto begang ka sa magatus na siya kaya na miya kalalay pirak na mamagatus pa na inibigay niya rakan ino niya pa kali magatus ha bigun tani yang pernah ayamana niya na da kelutangian ha Bukan sa Peter Amargas na inu mari ada piraka agi kaya mana ini bagi ngarakan Peter Amargas. Tu na ikindi ko sa Amargas ay. Hindi man to. Nakay sabab po to na diskanen masusuat ko betadian ko ini nakapaginto ko dunia. Nilay man naging masusuatan sa geng kaya dalam dunia. Agi maka masuk kurpis no manisa na misya sa ko ya kurpis ya. Miyamaga pala yung manisa tama di man to na penduat sa purpis na kanaba niya nangaran ini man to nakagya mibag wag yung utuari lesi kung mga bituanan na madak na raga mibag yung bituanan madak lamang udah mibag yung bituanan kala nga nilay ni man to ito isabab ang beluitan mo ay maknay na masalamatan si wallah mangin syukur tanuk wallahu ta'ala kagina ni kakibaluitan wa ay makna niyan na
kawasa aya ka kebeluitan wa kawasa na beluitan wa aya maknanya na masusuatan si wa aya maknanya na limu Allah. So Umar radhiyallahu taala anhu na ya katiruyan na tigana inna tam'a faqr wa inna al-ya'sa ghina innahu man yai'asu amma fi aidin nasi istaghna anhu. Pitero Umar atigina mata na tigina so kala ananga nakapupubri basta malaki nga na pubri ka. So mana tigin so kada nga ati Rasulullah nagiutu ati ni kakawasaan ati gimana Rasulullah tigu Umar so ati gin so kaya kada nga kay to nga nagiutu ati ni kakawasaan ka anden aya mana niya namada agi ang kutwa din ka kan dingan na si kumata tangan ng mga tao na miyabanwi ka kana banga kinanglan sa mga tao ile ka langon na tao ay din yan itundugan na langon na tao ay mumudi ni manggulo na sa kabayo pudin na po di Yesu ay mana niya nakapagulama. Api aso kapagulama na kailangan aad na sariling ka akawiyagan ka. Kagupo na sana anak ka nagyang ko to mga tao. Na di ka maptiro so benar kagi ay di ka kaptiro ako benar na ipka na kau ba mapotol so kaluda. Giti maswa yan. Bano yang kaginawang ka asirigan na kaswallah. Nanggil bakang kagiang ko to awiyagan na kasaginawang ka. Kagi ang kutwa kaptiruan kasi ikaw benar si mga tao nadabar kapakaran kapya pan ayama na niya na di kay kalimu mga tao na kuyag ka ad na ayama na niya na kawiyagan ka na ubang kabalwiyas o kawiyagan ka si misusumpat ako mga tao kamataan ayama na niya na mimbeloy ka pangaw a syaitan aptiro na pangaw a syaitan na di niyan maptiro agi ang kutwa unto kagi ipkalikian o bamaputo lagi ang kutwa kawiyagan niyan nagianan imbeloy tanwa ayama na niya na masuswat tanong si ko limo ini bagi nakatano Allah aya katir wali radhiyallahu taala anhu natigin mana iya at-taqwa al-khawf min al-jalil wal 'amalu bit-tanzil wal qana'atu bil qalil wal isti'dad li yawmir rahim. Pitru ali atigina taqwa kapananggil atigin mana nasuki kalakan si wallah nagusuya makna niyan nakanggil bakasi ko Quran ini turun wallah nagusuka sesuatu ko may to abagian nagusuya makna niyan nakapreparad si ko alungan amori. Gina ni petir unaya maknanya na taqwa kapananggila kikalakun si wallahu ta'ala wa hadha wa sallallahu wa sallam ala habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.